نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sa agama Islam, alhamdulillah waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kanapan natuin pengajian natu daing ha suratul mutaffifin daing ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Menjadi in sugpat niya longta doon hay ni deng ha mga ayat nasabuted to insyaallah subhanahu wa ta'ala mula mo na rin hakatan itaktukbal ko nain muna pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yari naman kita dirihilan kasay insyaallah subhanahu wa ta'ala rin mga nikmat niya. Amin mapakay na to yadto asupaya kapag bahari-baharian na to in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala manay nikmat sa rayaw-rayaw amunay nikmat pag-agama longta amunay pag patumtumpiya-tumtumihan tara sin kita ni magtutay mahuda agama Islam na salam dua apakatan ini yari amin nakahadir ha waktu bihaon ini damikyan yung mga kamu hadir da isab damikyan yan ha uno-uno na lokal kamu nakabutang amin si musugpat kamu marip kamu salam dua kanim katan mga katawtay manhuran manjari masi-masilong tain bisarahon doon hay ni tungod pa pamanga sila amuin nasabot ta panagnaan nito amo na long tain mga sila manghihilang sin timbangan bihan at niya uno-uno timbangan panghilang si manusia timbangan din Allah subhanahu wa ta'ala hinangan ini hilangan mo yan hambok na maksiat patuhan na to Rabbul Alamin. Sabab na biya na sinahi inununo katantan hihinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala timbangan dunhan di kita manjari amin laung ta sumulang hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bang kita sumulang dunhan biya sa kaula-ula kita inang larak sin timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na parsukuan na to pakanya sarta mga yan parsukuan na kita niyo ray sabi maghinang kuno na to mahasil subay na to pag ini bulok binasahan ng mga yan kataan pagtuyuan hinangon ha amin kadar kagaus-gausan sing kita niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala nabiyay ta doon hay nilong niya in siyabot doon hay ni kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin masi-masilong niya roon hay ni
inibiyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaanyayahan sin mga sila amin manghilang hatimbangan iwan sin amoy in kapasikan na hinang nila atinya pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in angan-angan nila biya sa pantun in nahinang nila to biya mga wayro unda ini biya mga bugat dito ha timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumakawa inya on katantan biya kato misan da biya kukuhilam inyan katantan bang muhinang karna sin Allah ta'ala aon karayawan makawa mo bang muhinang doon hamin simulang hasara sin Allah ta'ala na makabak na kausab kaming sanaan haadlaw ganakana amo yan naman jari doon haon in mga pakaradyaan amoy in timarrang biyay di halon sin Quran mahamulya wala ini nakabutas deng harwa pakaradyaan amoy in mapatut na to tiutunay ring hawak to pawakto amo na in himinang sin piyang daakan sin Allah ta'ala ini lumayo deng hapyang langan hasupaya inya to katan mahinang na to ibadat na bang inya to siyo lang na to inggo go sin hinang amo na in sabuton taha susungon ini. Warman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lapi sijin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, matan tuod, bunal, in kitab, sim mga sila amuin nagmaksiyat. Tatin amo na in simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in naligap sin pakaradyaan dunya, nakalabiring sin amuin pag ini amal nila harap patuhan Rabbul Alamin sampai ding hakaligap nila wala na sila nakahinang doon hayan sampai iabutan sila sin ini longta kadar nila naroon hayan kana naman nila insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala muna biyay doon haon in katan sin hiya susulat kanila, nahinang nila, maksiat, atau panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan, halawm kitab, siusulat. Sa hawno hibutang in amoy in kitab yan, hawno nakabutang. Biyayta doon hayni sin Allah subhanahu wa ta'ala, lapi si jin. Impagyanon si jin, yadtuha, narka si jin, habuli bulatak sin api narka jahannam. Yadturid to nakabutang, in amoy in long ta record sin tiap-tiap manusia simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hay ni biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma sijin. Way san pangiram mo ya Muhammad sin pagyanon sijin. Bihan. Us biyata sin Allah ta'ala kitabun marqum. In sijin amo na in kitab piagsulatan sin amal sin mga tao baldusa mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala katan ini katantan ini naka susulat na roon hayaon in tiap-tiap manusia longta aun na asal iuumbulan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala magpakakita saan kita niyo sin mga tao halam sinjil siusulatan yung badyo nila iwan umbul-umbul nila bihan yan na bihatin sa pantun di yan makaharap parugaing in suko sinhambuok. Doon da kanya yung parsukuan niya, ramikyan, isiyusirun haon. Amin karilan sinumbul niya, inyan, aun na parsukuan niya, tanto, tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Amo yan. Na pag-uwas doon haon, siyuk na anay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga manusya, manghihimuting patuhan Rabbul Alamin. Nabi na sinagi in katantan amin nagdaawa ngayon ako Muslim sa sumagawa di maghinang sindi akan sin Allah ta'ala inya na muna ning kaputingan sa ini lago-lago. Pamuting yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magdakaw Muslim sa ako ini. Sa di niya misan kay ngatan indahan harap pa masjid. Bihan. Sampay abutan na siya sin kadar niya. Bihan. Inyan nagdimadyato yan halawman sing kita niyo. Bihan. Iban sin mga doon haon bang sila patumtumon uno-uno na. Ibay ta sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hipanghimuting nila kaman. Amin sa mata-mata yaon ni mamamayta sin ini kasamudalan deng Allah subhanahu wa ta'ala hipanghimuting nila.
Inyan buko bunal. Biya na sin mga sila amuin manghihilang ini. Ya inyaon kataan, giyaan gaan nila sa pagkalong niya in mga maragdag ini biya mga tiyo-tiyo da. Biha hindi na kita magpahati si mga tao mamimi. Biha dagdagan ta na sadya. Wala nila kihatihan. Aun magsusulat sinamal sintiap-tiap mano siya. Diara aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamin wala na nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga malaikat magsulat. Kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang sintiap-tiap manusia. Uwihi katapo. Inyang katanta niyaon in Allah ta'ala nag-aalop-alop. Kadto'y kuno. In nagpapanjari kay mo, nagdihil sing katantan, kasanangan mo, alaw man sing gumiini katan, pag-usulangon mo. Ubusaon aturan niya. Yan biyubutang kato. Na ayaw palong ta, inyaon, haamoin sibo kita manusia, ibutang ta, ina mo iban ama mo. Sulangon mo yung kabayaan nila. Kato'y kuno, di dukalan baha kato. Dukalan ni maas. Nabiya din Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung tagkaputan kato kata. In maas tari, makapatay kato. Di makawinsana kato. Sa babliyan sin Allah ta'ala riday, sabi papahinang. Napag-ubusin namin yaon katantan. Sulangon mo sa mata-mata, sinyaon siya nag-aalop-alop. Inyan, parkala, mabugat yan. Mga katawtay manghuran. Doon haon, wailun yawmaidin lil mukadzibin. Ini biya na sinaki in wail damikyan amunain nasabot taha pangadyan na kauna amin law niya daing hawak to sing kapag papanjarisin ini langit iwan sing gumi hiulog in baturang hataas si langit mari pababa. Hatim po na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahulog di magpakpababa. Hati niya, kalando in laom niya. Bang bihad to in lukay. Pilang gatos katahon. Dahil hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil hapaghidya niya, bihayaon kato tanyo, labi na hangi po tahon. Kabihayaon. Nasa iyaon na siya, di magpak na. Amuad to yung datunganan si mga mano siya amunahin, nasabot doon na ini. Lamod na roon na ini, manghihilang, in mga sila manghihimuting. Isiyo to din pag anong doon na ini ang himuting. Alladina yukadibu na biyawmiddin. Amunahin ng himuting, sin adlaw, amuyin, paghisab. Pagbista, sinamal. Pagbuhi, magbalik. Bihan, ng himuting. Unin piyang himuting nila ni. Aun deunhan, wala nagbisara uno-uno sa sumagawa. Amuin himinang hakabuhi niya. Wayron inu-inu niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan ng himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing maksud ang kadyapya panjari, supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan, wayron inu-inu niya mag-ibadat, biya sa kaulawla, amuin piyang himuting niya, imbiyay ta sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin in kita katan subay mag-tagama. Lutuanan sin kita dahon pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makapanghimuting pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sin piyabay niya, ha mga raak niya, amura im mga tao nakalando im pagmaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya, in pagmaksiyat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon mo, amo na in panghimuting. Hauno-uno na, kakahinang, mapatot mo hinangon, wala mo piyaja to, inyan katantan, misa muri hiris sara, bistahon kaurunhan ng himuting pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katol, tayo manghuran. Amo na lang niya, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila niya biatbat, ha mga sila, pagpaanib kanila, sin parkala dumatong hasusungon, amo na pag-anon lang ngayaw muddin, amo na adlaw paghisab, adlaw pagbista, adlaw pag tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin agi nila, qala asatirul awwalin. Hati niya, in sa kaulawlain Quran, amo na batbaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ini unahan nila bihan, hadarat nila doon yan, unin lagi nila. Inyan lang ni asatirul awwalin. Unin hati sin asatirul awwalin.
In pagyanon lang niya asatirul awwalin, inakin nila alaw niya. Inyan pagyanon mo yan Muhammad, na inyan mga siulat-sulat at jawa si mga kamaasan, mga kitab sing kamaasan, tiyataw nila, halawm sin baul nila. Ay uno ba in pagyanon yan? Asatirul awwalin. Amo na yung sulat long tayaon, mimistal-mistal in pagsulat yaon katantan, sumakawain halawm niya uno, kakisa-kisahan, iwan lang niya, suy-suy. Hati niya, bang kita imyan, amo na, impag-ianon lang ta, kakisa-kisahan, ipagkisa si mga kamaasan, iwan si mga kata-kata, wayrong kasabunalan niya. Way kasabunalan ni mga yan. Aon magkikisa-wihan, ataw magkata-kata, inyong katantan, hinangon paglami-lami, sin wayroon yaon kasabunalan. Inyong katantan. Na inyaon amunain langta tiyataw ini si mga kamaasan in pag-ianon ini. Amin lang niya asatirul awwalin. Bang mabasa kanila lang ng Quran doonhan na inagi nila inyan lang niya pag-ianon mo yan na amo saan lang niya in mga biyeta doon. Hadhihi hikayat wa khurafat al-awail. Amo na lang niya yung mga kakisa-kisahan, biya mga wayroon kasabunalan niya, way puunan niya, iwan inyan katalong niya, amo na in biya mga kakahinang, biya mga lupas si mga kamaasan, wayroon kialakihan niya. Na, hangkan na yung mga magkikisayan, na pagsabuton nila, way taan pa kawihan. Bihan, yung mga magkatakata. In kata-kata lang niya bihay ni, uno-uno na sa buton naman to, bayta hikuan bihay ni, na lang niya yung mga yan na adat sing kata-kata, pagsuy-suita, bunal ka, uno-uno na yung sa buton niya bihan, inya to katan, wayroon ka sa bunalan, kaya sumagawa, paggalong niya inyong biya mga hinang kisa-kisa, hinang biya mga kata-kata, na ipagkata-kata tayo sab. Na inyong kata, na ipaglupasin wakto mga kataw tayo manguran. Wayron makawa si Mano siya dunhan, deng sin, magtali sinway kasabunalan dunhan. Bihan. Naaw niyan asal, hihinang nila. Amoy ini, biya na saan si mga magbasa kita si mga comics siya katantan yan, hinang-hinang tali-tali si mga ini Mano siya. Hajaman na to. Na, ubos lang niya doon haon, may ta sila yaon, di makasayok, di makapatok pa, amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata doon hay ni, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Biyata doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matan tuod. May tayaon katantan, di sila makatayma sa bablong niya, yaon na nagmansa ha jantong nila in panulang pa Allahu Ta'ala, in katan, pagmasyat pa Tuhan Rabbul Alamin, sabab biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila makahinang dusa, in anak kapo Adam, tumbukan, in jantong niya sin tumbuk itum. Tiap-tiap makahinang. Nakakanapan niya tunay sab katumbukan, kakanapan niya tunay sab katumbukan, sampai mahinang na in jantong niya kabang. Nabang makaliw na in itum, dahing haamin puti, dunhan manigidlom na in jantong si manusia, di na lang ta makatayma sin ilaw ring ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga tao magbisu-bisu, mag-umaw-umaw, katanya na yaon diurungog niya in katantan bayta dahil Allah subhanahu wa ta'ala sa yaon na impagyanon summun bukmun umyun wahum la yaqilun. Yaon na kanila in amuin pagbuta-buta, pagbisu-bisu, pag umaw-umaw, iban lang niya, wala nila napiyakay nakal nila. At inari na makatayma doonhan, pasalsin, amuin, tumbok itom nakabutang na halawm sin bigi jantong nila. Na sumakawain mga ini, masimang kaubuhi. Tiap-tiap kau maguno. Magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, maigin itumi inikatan sumawa. Kapag tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabmayta, kaparallahu an sayiati.
Kiparaton sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa niya. Amin nahilang niya, kalaungan niya. Unin natin sin kiparaton. Tabunan sin Allah ta'ala in itom niya to sin puti. Amunin sa hayaring kaniya. Ilaw rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabay biyan, makasayuin ta. Umisan pa unin na hinang niya dusa. Amin long sin mano siya mag-inibis sa rabihan. In tauwi nilong niya, wayroon na sa ini kaampunan ng Allah ta'ala inhinang niya. Sabab, inhinang niya, maminasan na jaway pa uno hamano siya. Wayroon na hinang si mano siya, biyan binasahon niya. Aw tawaroon haon akkalan niya. Biha, nasa doon hayaw ni Allah ta'ala, masi nagtatakad, haipon niya magbalik maun kaniya. Hasawbiyad to, agaron na to, in panawag-tawag, papirru ilallah. Pagoy na kamo pa Allah Ta'ala. Hati niya, balik na kamo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay na kamo magduwarwa. Sabab, way rum balikan na to. Way pagoyan na to. Amurin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Bating katantan din kaniya. Suko niya ini katantan. Halaw man sing gumi, iniwan sin langit ini. Iwan na sin luon niya ini katantan. Allah Ta'ala in tagdapo. Hasabab yan, subay hadya kita niyo muy. Mohon patuhan na to, Rabbul Alamin. Na, amuin, halian na to mga katawtay manghuran. Inbiyay ta kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila, amuin, doon haon, ini, kiyatabunan na in pangatayan nila. Hati niya, doon haon, kiyalukuban na sin, masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pagyanon doon haon, ayat amin biat matakain na. Doon haon, long niya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Na long niya doon hayan hangkan niya turi sila makatay mapasalsin amuin kiya mansahad na in ang bigi jantong nila daing hapar sa babansin hinang nila ataw piyajato nila pabaran nila halaw man sing gumi ini amin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati simpagyanon doon haon amuin kiyatabunan na in pangatayan nila sin mga pardusahan na hinang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon haon amulaw niya in doon haon kiyatampanan na sambil in amuin pangannal nila. Pangannal. Basairihim. Amo na in pangannal nila doon haon amuin di na sila lang niya makabatok pa amuin kasangputan sin pikilan marayaw. Biha, natin niya, di na sumangput, biyak kalbata-bata bihan. Amin wayron akkal yaon. Yan, malawa na ito, pasal sin kaya tatabunan na. Nasa, misan pa bihad to, mga katawtay manghuran, bangkaw magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun waktu, inyan katantan, bang aun ulung kasi sin Allah ta'ala, masih, dirihilan pa kaw kabuhi, masipasipayon in rijiki sin Allah Ta'ala tiyatay mo adlaw-adlaw doom adlaw in ikaw yan dirhilan pa ko sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sabab biyayta doon haon bang in manusia masi timatay ma sin rijiki niya di hababaw sing gumi ini di pa siya patayon sin Allah Ta'ala sa sumakawa bang naubos na in rijiki niya di hadon niya ini ay misandan in kaaunan niya bata-bata pa kawaon na sin Allah Ta'ala. Bihan. Amo yan to. So, imaanan niya, pagkakaw yan, pialayam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masikaw ri, ando, balik na kaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo to. Na, inyan, halian na to, imbiyabay ta ini. Sabab, in sa lingkat-lingkat, sa rayaw-rayaw, ipon piya padjari sin Allah Ta'ala, amin makapagbay mata iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Amo na ini nakalawiring hakatan nikmat, dirihil niya kato, di halaw man sing gumi ini, iban sin nikmat, hiririhil niya rito halaw sin surga katan. Sabab makalawiring hakatan in, pagbay mata sin Allah Ta'ala iban sin ipon niya waktu yan. Na, bang iniri tamapuas dahil di hadunya impardusahan. Amin sambil imitum na lang tain bi jantong taron haon sin maksiat na hinangta na inyaon katan beta sin Allah Ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun.
Matan tuudin mga silayan, harap patuhan nila Rabbul Alamin, wayroon nakakitaan nila hati niya, aun natampan haut nila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makapagbay mata. Hasabab sinamin maksiat na hinang nila. Hati na yung kakunahan tudunan, makapagtawbat imano siya. Hasupaya, maukab magbalik, amuin tiyataka masin Allah ta'ala nakalabiring nakatan nikmat dunan. Sebab, dahil mga biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila yung mga tao surga, pasurun na palam sin surga, asubuhon sin Allah Ta'ala lang niya, uno pa in mga wala ko kiarihil kanyo, kabayaan nyo. In sambong kataan sin tao surga, ya Allah, labi-labihan na sa ini na mo na magkatimba-timba. In ini kataan, wala na mo sa ini kaya na naman dito hadunya kataan. Sa ini labi-labihan, di na mo nakakunahan. Doon hayaan lang niya, bukisan na sin Allah Ta'ala yung pamayhuan niya, doon hayaon malanyap ingkatan niyanam nila dahil nakasod nila param sin sulga sabab labiin parasahan nila nakakita sin jat sin wajibul wujud Allah subhanahu wa ta'ala waktu yan sambil mapindah insipat nila ini amin mahinang na sila katan sa lingkat-lingkat manusia doon waktu yan sampai lang nibang sila muy paahli nila amuin agad din na sila kakilahan. Amuin nakalando na lingkat nila bihan. Umalop pa mga family nila halawang sin surga. Naamuin ni mga kataw tayo manguran. Bang imasyat si manusia doonhan, di niya kapagtawbatan na kugdanan na siya sin ayat ini, in manusia hawaktu yan, di na makapagkita iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, katampanan na sila aun natampan haut nila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan, laong sin Imam Shafi'i, in ayat ini, dalil laong niya doon ha mga bariman, amuin kakitaan nila tuod in Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata hadlaw akhirat. Manunjuki namin ayat yaon. Bihat. Ha mga sila bariman, sabab mga bariman, amurin makasud palam sin sulka. Na, bukon sa jayaon inamuin dia janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, mataod in dia janji wala pakikita din di hadunya ini. Pagkat tupaadlaw akhirat, pasal biya may ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in halawm sin sulga ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In tiyata ka masin Allah ta'ala lawm sin sulga, way pakikita sin mata. Wala udhunun sami'at, way pakiarurunguan sintay nga. Wala khatara ala kalbi bashar, wala panaangan-angan sin jantong si manusia. Inya to alam sin sulka. Hangkan nari kita makasuy-suy sin dayaw niya. Bianding sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piat tak kato tanyo in luparagbus dahil mga yaon, sumagawa suy-suy, bukum biya sin kamat tanan laong sin uno. Bukum biya sin kita mo. Biha. In suy-suy lang niya, bukom biya sinyata. Lang si magbibisara. In suy-suy, bukom biya sinyata. In kaya nyataan mo, makapanuy-suy, ikaw singkita mo tuon. Ang pain sa hat suy-suy, suy-suy kay mo, ikapanuy-suy mo, amurad, sabi ni ikasuy-suy mo. Sumagawa inyata, ikabayta mo tuon, haamuyin, panghati mo. Iban sinamuyin, kaya sakupan mo, hawak tuyaon. Hikabayta mo namin katan, kaya saksian mo hawak tuyaon. Naamo yan. Na manjari doon haon, mga silalaw niya, bang sila rin namatay, sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna wala sila nakapagtawat patuhan Rabbul Alamin. Thumma innahum lasalul jahim. Doon hayan, na in sila yaon, pagka sila hiyaram na sin Allah subhanahu wa ta'ala, umatod kanila magkita iban sila, hauno na sila himutang, pasurun na sila panarka jahannam. Amo na yan indatunganan nila. Amo na ninuyan nila, yaon nagtatakad kanila in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inwayroon na hugna niya. Sarab hadlaw akhirat, na wayroon na tuan kamatay, way nakabuhi. Halawm sin narka, wayroon na kamatay, wayroon kabuhi. May taway kamatay. Sabab in taunar ka, sumukat kamatay roon na, maba na sila mapatay, sa sumakawaway na kamatay. Buhi-buhian. Amo natin pag-ianunway na kamatay.
Mabaya na kau matay sa di na kau matay. Matunaw imano siya mahinang ini bagunbon ini udyot pamaranan niya sa yaon nagsisilawak. Bihan. Siya to kumpulod na isab magbalik. Ang panisab gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala simpais bago. Baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Gantian na mo lang sin Allah ta'ala simpais bago. Hasupaya kana naman nila to din siksa. Biya na hadyahad to. Nagsisilawak dahil hawak to hikaluon. Sampay magkatunaw-tunaw yun nagsisilawak. Sampay hibalik na isab yun na nagsisilawak. Wayon nakatubtuban simpang silawak. Amo yan mga katawtay mga huran. Tumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kita kau imbugat simpang panghimuting. Na long niya puas do na nibaita na kanila halom sina pinarka jahannam inari kanila na amo na sayan inpiang himuting niyo ridto hadunya. Amo na yan impiang himuting niyo na nanaman niyo na impiang himuting niyo yan habihayaon. Na mga katawtay manghuran, baba yari pakita niyo hadunya. Baba kita niyo yari pahadunya. Ayaw na to lupason in kabuhi dihil sin Allah ta'ala katutan niyo. Pialayam kita niyo yari hababaw singgumi. Ando impagpalayam yan, halgaan na to. Hinangun na to pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangun na to pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran. Hasupaya, in kita niyo na di kita niyo magsusun, sin pagsusun, di na tayo maunin pagsusun sin kita niyo. Amo yan, mga palanggungan, hakama Islam, na murah-murahan, in pangadyan na to, dito na to, na isa patubtubon, hawak to yan, ganapan na to, na isa hawak to balik, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo, masi-masi dirihilan sin Allah ta'ala, kasay, amuin, insyaAllah, in kami, hari indiin na imbiya mga tiyunyok kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyo-tiyo dahil mga panghati na inyad to katantan hipagpasaw na mo ha mga katawtay manghuran sibo dayariha ini lauman na mo iba niya nakagwa-gwaan sampay na nakalayo insyaAllah ta'ala doon kita niyo mag ini agad haamuin pamayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw kato taniyo amuanin pagtuyuan na to bihan, ing katantan, dahil mga kiaris sarasing kami, hangkan kami makabis sara sa babyari, iuurol na mo, imbayta katantan halawm ini. Bukon niya tuin kami biya mga manuna bihan, siyo-siyo sa muna, biya din ka panuna na mo, sin mga tao nagdurungog ka mo, sin wala na mo yaon, kita. Bangaon kiyugdan doonhan, mapatut siya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapatut siya magpaamusin hinang niya. Bang siya kiyugdan. Inyan, nikmat sa lago-lago mga katawtay manghuran, magkitakyugdan sinamuin bisara. Yadto. Suhay na to yadto ipagtawat. Bukod na to ipagdugal, ipagastol. Bihan yan. Ando kaylo, malasa kami kaniw kataan mga katawtay manghuran. Hangkan na kami ini, ando, biya na silaas na mo ini, masi-masi naman kami. Doonhan, mamahagi sinuuno-uno na aming kiarihil kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati tiyo-tiyo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, magbak kita niyo rito ha, ini, lugal, amuin, hikapagkukuyag na to, kakitaan na to, intuhan na to, Rabbul Alamin, sa mata-mata. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ashhadu an la